Thank you so much, Police Band. Banange ndowooza mulibona poliisi bwegemagana n'omuntu owansi leero. Mu masano tulina bo, mu mbeera ezibu tuba nabo, eriyoke bakaabongerayo. Oba n'abawa omukisa mwayira mu kaseera kayira. How do you see it? Bakobye ababongereyo kalala akali abatayi. Over to you.
mwene Chora. Weba. Chora. Twamukozesa kutulishua. Nendo kusima media houses. Tetulikola nato omulimo guno okuboneka nti gwetukawona nga muto n'omuli Baba TV. Mwebale omulimo gw'omulikola NBS TV. Mwebale omulimo gw'omulikola Spark TV. Mwebale omulimo gw'omulikola BBS Terefina yaffe. Mwebale omulimo gw'omulikola NBS FM. Mwebale omulimo gw'omulikola Kira FM, Smart FM, KBS FM eyaife. Mwebale omulimo gw'omulikola Apex FM, Busoga wanu. Mwebale omulimo gw'omulikola NTV. Mwebale omulimo gw'omulikola mwebale kuba bira kumungala abantu abo. Engale njide okuwulira the media houses mwebale nifwe mwebale kwenda bwa Kyabazinga. I'm very sure Omunyo Salt TV. Neze kasembya yokuba omuntu okusembayo. So Omunyo, thank you so much. We mwira yobonera omusumba wange. Nenda okusima mu ngeri ey'enjawulo Busoga Kingdom Youth Council olw'emirimu gye mulikola mwebale kwasharinga era ng'alifuna mu nkemerera yonna abakungu mubalagirirawo okutyama mu ngeri y'entuufu nga kati baakusenguka. Nebaza nibulale olw'ebyokwerinda okunywera Mugemerera other security organs to ensure the smooth running of this function. Nenda okubakakasa
nti abakungu bakatuuka Kamala aye wano wetuli ni Bukungu Primary School. Bukungu Primary School kiri mu isaza lya Baba ery'Ebugabula mu Lusaga olw'Ebudyope. Kuba abandi balikanga ati bakobye ati omukolo guli Buyende. Bakoba omukolo mu chiefdoms lino isaza igazi lirina government yo woja mu bya district bajeta Buyende, woja ere bajeta muli aye mu bya masaza aga kalicha Diope gabula kale mutekanga awo wetuli nendo okwaniriza abakungu okuva mu chiefdoms yedenda wulo edizinga ku Busoga eno era nendo bakakasa nti ba ashaze we bali kubatyamya n'agatuufu kyendi kusaba kyonka kirala nti wotyama mu iddala lyo tukole nga ab'ekkanisa bwe baba. Ab'ekkanisa Bishop bw'atuuka tabula kutyama mberi ojja okubona nga venerable akoze ati awo omukulu wa Kristo akola ati ng'era ekintu kitereire. So wenda ngoidi obuwangwa neno butambula kasita obona kuli ku waigulu mu iddala mukope kire kyenkobye nenda okutwala omukisa guno okwaniriza abadiini abatuusenga ku era nsaba alikola ku nsonga eyo antegeze abakungu ab'amadiini abatuuse tusobole kukobera ensi bwe tuli kutambula. Neyanziza mukwano gwange tulikola naye ze nanena okwongera okuliorganizinga mwena mwena omwegaiseku nti mwebale kuyira twongera okusiima aba NBS group of companies nti mwebale kubaawo Smart FM, Seasun Suite Hotel, Smart 24 ni NBS FM nti mwebale kuya kumukolo gwa lata okwaniza okutuuka kwa Isente wa district ye Buyende omwami kana ku Michael atuse executive yona. Wow. Twando okusimba okuwekibwa Minister Mafumo Richard nti webale ino kusiima Buyende okumanga enteekateeka y'omukuzi Ogweikumi omwaka guno. Omukulu Sabajjo Sabano waliwo omukulu yazo aliawo ndipo timutegeera yazo yabayo omukulu gweta Tina oyo mwembi aije kukusa Buyende. Baba n'omukulu gweta Captain ja yena yao twaba n'omwembi gweta Shatake yena aliawo amaina ag'ekyembi getegereza gasomenga bulungi. Twaba n'omwembi birawo ndikwera bembi boli isoma bategeere bali yokwembera n'omuli abayisuka ba Busoga Kingdom Youth Council era chairperson yayikule kale ni speaker wa Busoga Kingdom Youth Council atuse mukulu wumya ku bamukunganya bali side yenene mubona mwena muiranga abo kasaba kufuwa kubwibuka ibudadali abachikoze twayaniza okuba kwa deputy kati kwa Bugabula bibi ekitibwa watongola Ronald nti sebale kuida sebo obairo ya kungu primary school eri kuida eide etandike n'amasomero agandi waliwo tuko secondary school yona ejja kutwembera twaba n'omwembi mwene omukulu ali kulira ensonga dino n'owekitiibwa tekyamaanero sisiri okuva Kagulu omwami Magala Stefano
Magala Steven erikola sete. Steven aba n'omwembi owundi gwe bali kweta Fuida. Nti owaba malagala abafuida. Embaire kuba omugisi. Ambaga irobukalo bongera bo. Fuida malagala. Oyo no wife. Yabayo ono yembo olw'embalu n'olukuda buliido. Olw'okusima baba webale baba. Komia. Ise Ojaska vibe. Yes. So aliwo ino. Baba n'omwembi ankoho yena aliwo ino. Ani ankoho. Mbago koja. Twaba n'omwembi ondi. Babwenda Munabia. Yena alikuida. Twaba n'omwembi ondi gwebeta Giradi Omukungu. Yena alikuida. So Bukungu Primary School wetekete ku stage. Twaba n'isomero erindi liba ku mirembe ingizuwe okuva e Bukungu wena get prepared Bukungu olubawo nga tufuna mirembe kingizuwe Bukungu lwaki niwo sose niwo mwenewo twenda okusiima kulaba amasomero atwegaitako mukulu wa Bukungu Primary School tinyabo bale kuida bana wafuna okutegezebwa kano nti otabanga eriyo omuze gwoidye nagwo olisuubira okujja nekitali kikyo etiimu eno eya evuga neekobye oidafunira gano obuzibu oswaluke mu bantu kuba ojja kulya isubi so obanga eriyo akasimu akakuire nga tiikako mu mwoyo mulungi nga kali kola kyayibwe mbukayize eyo walege bali abasuube kasubire nti akalonze by accident kali kola yibwe kutuka kwa asomi mu buyendo wano omukulu tibate George cyuma ku cyuma vuba ntwe bale kuida twayenda okwaniriza Sharifu Mangane aikizo kunkubira ku jambo cyuma Mangare Mangare dituse Sharifu Mangare naliga manga oyali ko legalo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh no waka byatuse ekekira muso muzeyiga kakyali utakwa abantu mungalo mu buwalabu Ife no yo salongo yes salongo sebo salongo kubira kwera abakulu abebika jambo ato oyo musayiji bamukunganya bayawo nendo kubategeza nti media houses denvu okwogera ku wano game bino live yes so kiko kina kwesita zanga bakobya ati twakubwoine ku TV ngoli otyo yenda kulira ku mukolo gwa ifwe obo bayolina birowoozo bya loni ebireke kufaanane bulungi mu screen amaloboozi gali kubita butereevu ku Sebo FM yes mimuka gatoneze 3 Kirimani gali ku yes so tayogera kama nolozo kama yengese oide ndaino yo inzobo oliga muntu olutukeka ati twakuwire ngani goli ga yali kuledi so kange mukize mbakobere nti ologwo buwangwa gokyuka kukujja mubonanga muli kubona ebintu kama ebyo loire gano byonna bajja bakobera lwaki biriwo yes owesti bwa mafuma awo tasakabonera ida n'engoma bwe baddeeta amanya ebisoko ebikubwa gano nga baba ali mu kulonga guno gamba kifaanyi eky'omukolo gw'obuwangwa mu kyetegerekeza irala nenda okusiima ba girl guides aba is it East Africa era nga bakulembeirwa mukube ku kajambaawo babone ku Salt TV bakulembeirwa omukyala Namugaya Aaron mama Namugaya Aaron ali awo Sani ali awo bakula amasomero beerere mu district eno namusoga yona okay yes sebo nenda Bukungu Primary School
Whatever, please. Mwide ku stage. Ife tulikubeeta tulikwenda mweteeketeeke munabe mu ngalo ayi nga timuulye. Kyova tulikwenda abantu baba mubasase baba mwene niye bamuwira buwayira yenga mukikoze kusinga nze nasamba ku omupiira bw'osamba niyeteekateeka memale no nibakati etimu bagisazizaamu. Tulikwongeza muntu ama oluyawo owali local government omuli kiyano wa district eyanga entebe ediri kusooka emberi tekere baman verse 5 ediri kusooka emberi direke bakiyaman verse 5 nibo osoma ku wangulu nti wanu ab'emuli abali kusooka emberi bati leka b'emupira bakole ki n'abokeo. By the way, yes ba ashazi bange mukolo omulimu gwo mu ngeri yeweso omukolo gwa babbe ekitiibwa. Yes kubanga omuntu wabanga bwine omukolo gabula Ezra wali chairman RC5 kitegeeza nti eyabita mu bana noti neyo n'amaliraana kwawo. Yes so neno kubategeeza nti twegayitibwa ku owekitiibwa Mudungu Patrick Samona. Mudungu Patrick Samona ona oli bale kuida wubira kwa abantu bano jambo omukulu obegeyi nga ni mwene sente wa sente katu wa central yao manager sene bank ye mukolo guno alusachi obagayiganga olusagalo ene olwekamuli ankube ku jambo baza kubya loan ya alfuba manager ajambo. Yes abandi safe basimu stage bukungwetse engeja kubange etusanusa omugabo bwe tuli nga abaana batandika mu primary school sebo bali kubisa bezira twenda kubagemya budoko batandike okuduga twenda okusima manager director wa DSFM tisebo se very much no tukoleire tuli basimu emu abaana b'ebukungu ne mwembenga mwiri nti omukulu ssentebe w'akakiiko akebye enono omukulu Patrick Mudungu Samona aliwo ate ebikola bye mu biidi kasita mumusanusa imwe mwembe omukulu Patrick Mudungu Samona bukungu primary school neri kujja okwemba. Over to you. Nange eisolo libakulira amawubira ku bakabasonero C5 baligale nowe buyende akoyo yasoso okuira mu wayiganga mukyalo no inango Biruth Jennifer webale kutukyaza webale kusima kuwayani baba mutuwe kye muidye na mbaga kadoko duwano ngaba kunbeteekateeka sebo bakunikyo byawo nenze okutegeeza agabula omuliwo n'abasoma mwena nti twegayitibwa ku abakungu okuva mu isaza lya baba erinda lyebeta diaspora nga bakulemberwa mu omukulu Joseph Isabye Sempala. Yes we muri wona mu biku basoga banayimwe isaza lyefwe enda lyebeta diaspora
ninze neze ndiremu kulwa abasoga abali wano aye ejambo embuze muli ruyi bange mukulu sempala nabo biseni muine nachimuli tina nachimuli tina watu yo mudirira la ayetiko nachimuli kajambo mwevale kutunda busoganda mwevale kutimba kifani ekala oba bulena mbabu twende okusiima okubaawo kwa Joan Machoro okuva University. Joan Machoro webale kuida tubifo idinde eyo. Thank you very much for having Kyabazinga bwa Busoga. Joan Machoro webale kuida webale legala ne bi Eidinda. Yes, Buku Primary School. Tundike. Ukawane Bukungu ndi kwa Kazinda nenda okutegeeza abana bali nti amalobozi ni amaadhi gali gakola amalobozi gatuwereiva generation company erina manvwe mwebale batuwaire nabo aba ice water ogana ngeyo nga gali kutundibwa kulanga bagizi baise katoni kamala ino nkumi ibiri kodi banange aba generation bottling cup ate mtegeze ibwati managing director ali awo uba kubaba ba chairman bero C5 bakubone baliru yawo. Thank you so much. Nime webu kungu akubu Bukungu Primary School na